Langteng ki jangpen banghinyo somar apran ki damna. Ihu makulara long phong pli kanghu kilut. Daythor long CM Dr. Tuliram Ronghang hin pen interaction program ki dengpon. Bilong life Adap Abirta long pinili sami beauty bepi pini Abirtang tompen arjupanitha. Khironi police station ang kangalo dikreng rong pia rong along usumar banghini langteng mate fishery along langke jangpen apran dam nanglo. Bangso huni patumi anarlo por phai ke thom malom pusi thanpon. Birta ki pachinya tengke la banghini usumar tum langteng lang kachinu dampen banghini apran dam juli. Labang hinyo sumaratum anarlo school dunlo. School kachikak pen hem chewangsi kipang okahir kitan ojoksi banga hem langteng mate fishery along lang kachingnu damsi chewangune detlong. Kat News Channel along West Carbing long Bureau in charge Biran Inhi napen Rita BP Asopo akleng Karlitang Birne Inhi Arta Krehini napen Bismoy Ronghang napen Kina Teron Piasopo Williamson Ronghang Arta ningkan kep alang itum apran dam nanglo. Hala bangso hut ki thek dunlong tumpen nang ki pachini duna tengke na puson hinlo. Kalitang arpum non postmortem japhan dipuan ki pon japhan khironi police atum chipari dengpon tanglo. Exam mari man school dun epen sem school dun et sem terang lo atum nani ki jugi tam bhai ni ki jugi tam on. Tele to nani tam pachini ada yang pachini mane anil punugang rong chiri dun lo jat lo rong ri thai pen long le laben pu ahem athing no ahem apit he pukhuri do mate lapuna dam lo dak pukhuri athing no dak adung sendel bi bhani asne lo dak pu pora sibi kok mala kintum rene dak pukhuri si jang chok lo puchini kintum Khironi pen mohanteron Carbing long la. Dokmuka town long ihum vet akulat phong plian kanghu kilut piajok kulara hempu jonis rongphar thedung kisung chitong nanglung. Kidam tang wusi ni phai inkora throk ajo apor dokmuka tanalong puthot jonis rong pharakulat kanghu kilura jok pinangan hormu ki pon hilapen hormu ki phalang no pitekang kulara hempu ka chethan pon ke bangso kulat non pen phong plian no kanghu kilut pusi chethan pon apong kanghu kilut piwera jok non anabang ke kulat ka chubi japhan hormu ka chewan japhan anta akisum thektik lo pusi chethan pon Athe alang nike kulat ka chubi lok pensi apiso asu kachilana alang nike kapre ka sai ke chukle masona masi avilo lasi ke the kiding atum alang niphan kachirap dunja phanta kirap chuhang kondo mane batai sihini bukan mali delo mati ko anane batai pli chok det anlo pintu we bud barajo lagi bud barajo nangkan hupi bang ta ning oi ulo mane arpong nang tu klin masih nang tidur mati ini ke wai bang ke tu dapat tani bidan tu kan nasi ku pen tako so najan mal ho biar le he ai pulang lo la ni lisu pi pasi bang ka lu ke puan nung sedang lo nang din ke ku pulo mal ho pakai sini cho kali ku pia por mal ho biar le he bang pen ka che bhong ka cheuri ka ching cek pule ke tu tali ku pia postila an nang kan hulam det ma biar le he ni ke wai bang ke yang mana ni tu Idam de lang lahai bang ke mana ceden sina an e pobo sisi kamera ta logai lo por biar lo he la aneh he pobo biar lo he amat aneh be si bang ta sona khak lo ala min lain an ke bek long bang he na chor pipet lo la ta an ke ni thom bang ke yo tu be bang ta ko la som a gutona sinang le rok lo
kena hok ke thitang ta lomati athemani linon ke akaprek agar saita ve athemani tumge ureng war sai boda ve la pensini tumke choklem mom lo chobom lo akaprek ke choklem tek thelumati la nangkang hupi la bajoni ni linon puta kulat bang ke chingthuri tek thedal la si ki thik ding tum jong si ning kimi pen jong si nanglang poni bote la si chuning tum hu Dong mukak pen semsing ti carbing long lines. Kidam tang MP kilik ang thek Duarbaguri constituency alongta kimi medera jok patumisi vusik ni phai inkora jok siarni deithor Muniram langni auditorium hall along CM rapen rarangbong chingki chingwai mai padopon. Vosik ni phain kora chok siarni deithor Muniram langni auditorium hall along Adap por phai kre sipen sar koirong phar VDC chairman penajok me chari ponsi aluhi sar po man pen kachitong dunatum anaphan karbi po hopen dengpon interaction program ke do bomahut polling station president secretary atumpen jasimet development kave tovar PMAY job card apen leadership angbong kachingki kachethana pen aduya hoi kachibia joksi MP kilik keremdun pusi ongdong atum ningje pon bangso interaction hut jasimet CPDMDK silonijan chokihola tovara phan RDP ponangji pusi raltum lamthi paklangpon raratum karjualam an CM Dr. Tuliram Ronghang pen kachingthur jasimet Duarbaguri constituency arlo tovar pen RCC bridge hehui aphan tender ko etlo lapen ajir ding thrui pen contractor tum kachong hong abil nini nithom aphilote longpo pusi ningje pon bangso me juderapi agricultural department pen kovia rong lapen MSc development fund pen work order sitami CM reading pen pajir pon Mealong aluhiaman pen CM Dr. Tuliram Ronghang MLA Dorsing Ronghang EM Mongol Singh Timung EM Surjo Rongphar BJP EKADC President Roland Killing EM Richard Tobian Parta MSc lapen board members atum chitong dun Chuke dam tang election hot along long ne polling station cher so zoom hack du la se kupi posi ki zoom ma la so put hack ne tum bang ke lam che pechoy la so lam che pot choy ben se pini pinan thek long lo da eme thang mong la hai ke tham tap ke tham phu belek belek alama du lo dak la hai joy ni ben se dak muni tum si ka confuse mate muni tum men ka mun thidam parsik tong te ko ma se la voda bang ke jum det lo sita ke bang jar nian ma ke la tum chingki ji than lo arong dam pen ko pipi si saing deng ke long ma ka long le ma le ye ki du ka tum PMAY hem pen cheng lo ke joy pen ration card ke long pen cheng lo ye urundoi scheme pen cheng lo achik lo bang tangga ke chethap pen cheng lo ka prek ai scheme ko pipi ma long le ma lai ha putha e tum rong ki lu je pansi wang ipok Bini le dak bang pen theklong lo CM sar la pen tum MSc tum local EM sar an parta ajir po tum ajir pi tum da ala tum da la so feelings dolon ni tum aprang le MSc le la na ki mi ga hai da dim le non pe po sirem an kok ma pa dim nge so putak si chingwai le ha si mission lo la so tha program dolu bude iningar lo alama nga che thandak long po dolamara pen arjison rongphar carbing long life non chiklojon pho trok penote puthot Bokajan municipal board kilik nangkili thulipo ningkan pho lapula ben pen chairman Binod Kumar Sakangni sai klem klepin pensi apor ke betam Bokajan municipal board ke do pen raraphan thanga kirapta pithek the ke do pen mute kavidet si ke me pusi ningje pon Bokajan sub division angkang ke bannai aprang ke town committee pusi amen irlo sita nona bangke municipal board pusi amen irlo amena bangke chelar ponno sita
Bokajan rong su pialong arlu kidu ward number si pen chenglok ward number trok si ando towar silam pipe lang pi thek the street light ave dustbin ave lang ahor hai hui ave BJP sarkar ke wang pen Bokajan municipal board along tak kilik padu ponsi kido an ward along ta BJP tumsi chepa hai pon thai pen ajok Binod Kumar Sa phan chairman apen Sundor Intia phan vice chairman atu pek ponlo Lasohut Munitum Central State District along ta BJP tumsi chepahin khu ponapot Bokajan municipal board along ta chingthur dun popusi aning chepatherin tilo Sitanon bangke lak pukalisi parlim phit asonsi thek ponong rong kaching thora men penke avipin zero development ajok municipal board angkang arlo ki dwara tu masonason akisum ki boya lampen arniwang phirang kia tumaphan ki pha abatai batai lo phirang kia tumpensi apor kachilong li lapuansi rara kisum nangdolo Lasinon ki wangji municipal board ki likahut kupialam thi ki pon pensi rara long pen vote chohang dampo isi ke matha dun memelam Athe Binod Kumar Sa kachu matha eson nata development asai ki claim pipe dera jo non ke radang no kacheklang je phananta atowara videra sonsi thek ponlong lo anparta alang ni ke inut ki chok che jok BJP song phan amahang khu iksi vitrong lo labangso mohor langponitha Bokajan municipal board ward number 11 ward number Troxialong towar ka hino ka chingthor amohor Lasi Bokajan municipal board chairman Binod Kumar Sa phan ki rangjia porhut puthot pahai pen chairman ang hoi pangni thujilang mamate pangni long le dejima laana bangke ki rangjia porhut si thek ponlong pon কেনেকা কষ্ট ইমান পোৱালি লৈ সদায় যাব লাগে আহিব লাগে বহুত কষ্ট ৰাস্তাটোৰ কাৰণে বহুত কষ্ট মই অকলে নহয় ইয়াত চেণ্ট্ৰেলত যিমান ল'ৰা ছোৱালী চব ইয়াৰ পৰাই যায় ৱাৰ্ড নম্বৰ কিমান এইটো 1 নম্বৰ ৱাৰ্ড যেটো দেখিছো ৰাস্তা একদম কন্ডিশন নাই কন্ডিশন বেয়া ৰাস্তাটো এইটো ঠিক কৰিব লাগে আৰু চৰকাৰে কি কৰে নাজানো বাকিখিনিটো বনাইছে খালি এই ৰাস্তাটোহে মানে কি বনোৱা নাই এই চেয়াৰমেন বিনোদ সা বৰ্তমান বহি আছে তেখেতে আহে নেকি কেতিয়া কেতিয়া ৰাস্তাবিলাক চাব কাৰণে মানে দেখা নাই দেই মই জানাতো দেখা নাই Langsung putar ke lagi negligence lo lah tum langli deh lo tang fund van sita sifon deh lo amina sak ini deh lo lagi chairman la chairman ke বৰ্তমান হলা বিনোদ কুমাৰ সা alangli mentuni lahaya ward mokha naga phuri phan wang theklong lady nangli tum pen kopi pi longa towar pen bhere pipi akisung dolang laso rong lo ini tum ke topik lo dah ward number 1 bolote ini tum ke mass caving system tu ini long ni dustbin tu kata lambe lo ke la pun lam ke abike swachh abhiyan puta swachh puta langde no la tobar are kan ke ter kono ne ramsu Bokajan penanantirang karbing long long Northern Afforestation Division along Divisional Forest Officer DFO Ruby Singh Inti IFS pen Dongkamukan High School along Bihek pen ke Charlie Dimalong an puthot chihumri dam thusi lu ke Charlie ke chengalam chethan te kanglo lu ke Charlie osomara tumaphan lu ke Charlie na thu ke Charlie kachipaduk nangji aputha lu ke Charlie osomara tumaphan aning parung te kang Vosing ni pha in coroner ke barni Dongkamukam High School along DFO Ruby Singh Inti IFS pen High School ang dengan ke Charlie adimalong chihumri dam Kalitang sar theng ti lapen sangpi kavirong hang pie tumasopo Ruby Singh Inti alangni mahang ke thegani lake kidam tang Forestry kebra chok kebra pho aningkan pai chikloni phai thong kebra siarni hawar ke hat o kereng arongsi amahang theklo Forestry kebra chok si kebra ner ke paningkan Dongkamukam High School along ner ke pangdeng pen ke pangdeng an Charlie dunsi Forestry kebra chok ner kebra sianingkan Dongkamukam High School pen ke pasat lang chipa undunsi Dipu Government College along akang tuyang deng Charlie dun thulo Forestry kebra chok ner kebra si pen Forestry kebra chok ner kebra pli aningkan DGC pen ke Charlie patangsi Forestry kebra chok ner kebra pho aningkan aruni phai isiarni Dimahasau District Haflong alongsi ke chengsi Borenga Varsai ke klem pangchenglo Ingnam Rai Komasai Kamalong Borenga Varsai ke klem bompen puthot kidam tang surini rakep aningkan Assam Forest Service AFS Chepa Undunsi Divisional Forest Officer DFO Chepamandumlo
puthot surini ra great roxia ningkan Indian Forest Service IFS chipaman dulu chithan dam sinang Karbiak hilapen Karbiang Long District ang bongpen inuta IFS kachipa undun abangphu bangphiawi pinlang DFO Robising inti IFS chipaman dun detpen alangli ke Charlie school ahemalong kachihumbi damsi school so marapan ke Charlie kachipa duk kinang sot ke Charlie bomahu discipline punctual kidu kinang sot lapen thengpiarong anutinta inangji thengpiarong pinangni thengpiarong kidu pen kupiali longpo alamthi thang pachin tekangsi school phan panong pen tangka suring ko lapen than da tum kidu anapan karbia puho pen archo tikang pen puthot thengpiarong etikang Hara Pudong Kamukam High School along Headmistress Rosmi Thapa pen stame DFO Robising PIFS pen ngami thang ke Charlie vek adin nang ke chihumri pen ajok intia sanghwa phan ningkarong ningkang samla pen kachuru pipanjerdung student amar East Karbi Anglongor DFO sir Sri Jut ইনকি ডাঙৰীয়া আমাৰ মাজত আহি উপস্থিত হৈছে তেওঁ মত বিনিময় কৰিলে আমাৰ লগত আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ লগত আৰু বহুমূলীয়া ভাষণ ৰাখিলে আৰু এই ভাষণে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আগন্তুক জীৱনত তেওঁলোকে বহুত অনুপ্ৰাণিত হৈছে বুলি মই আশাবাদী আৰু মই ইয়াৰ মাজতে আমাৰ সমূহ বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আৰু লগতে আমাৰ পৰিচালনা কমিটিৰ হৈ মই ছাৰক বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ DFO Robising ti IFS pen Dongkamukam High School along Kahumri Damhut Headmistress Rosmi Thapa SMC President Mithila Ronghang pi CRCC Mongal Singh Timung Baithalangso Range Officer Sachin Ranat Lu Thang Lapen Lu ke Charlie Usom Marathon Chitong Duniti 2017 চনত মই অল ইণ্ডিয়া সাৰ্ভিস পাওঁ মই বৰ্তমান এইটো পালন কৰি আছোঁ মই এখন স্কুলত আগতে স্কুল জীৱন ইয়াতে মই অতিবাহিত কৰিছিলোঁ তাৰপিছত মই গুচি গ'লোঁ ডিফু গভৰ্ণমেণ্ট কলেজ তাৰপিছত মই গ'লোঁ ইউনিভাৰ্চিটি ইষ্টাৰ্ণ ফৰেষ্ট ইউনিভাৰ্চিটি কলেজ কালচিয়াম দাৰ্জিলিং ৱেষ্ট বেংগলত তাৰপিছতে মই মোৰ জীৱনী চৰকাৰী কামত নিয়োজিত হ'লোঁ তাৰপিছতে মোৰ পষ্টিং আছিলে হাফলঙতে মই তাৰপৰা মোৰ চাকৰি আৰম্ভ আহি আজি মই গুৰুত্ব হ'লোঁ 2024 মই সদূৰ 30 বছৰতকৈ বেছি কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছোঁ বন বিভাগত News Report Karbing Longla Pinya Abirta kala ponsi kang ton paniklong kardong